Kila mzanzini aibonana, kila mzanzini aibonana, kila mzanzini aibonana, aibonana. Kitina kama choni weki, kitina kama choni weki tu. Komambala team sakulochisa la ikwekwezi. Ngithokoze McD isiqhema se-BVM. Abantu bafuna ukuzwa yazi enye into ijezi lethi Galaxy uthi nawo liqala kokuthoma ukona ukubona nje imbala oyijayeleko imbala yesindebele. Team nawuhlathulela umlaleli uthi ijezi lethi Galaxy linjani la ka 2025 2026. Cala ijezi leli vele ukuthi nawulibonako kokuthoma. Liyakutshela bona iklabha le ngiyakuphi. Vela kuphi bunjani njengoba uchilo it has been our signature for many years ukuba nombhalo nofana ke umgwalo nje khona ke nomgwalo ke muhle khulu uyankara uyakarisa ngiyacabanga ukuthi nomlaleli nomthando wesichema uyawuthanda abalandeli bebhola benicheme ezinye bathi ijezi leli ngilo elihle ukudlula wonke amajezi esizini le bengicabanga ukuthi kuhle ngathi i-award lelo ngathi liyafuneka ne ya cool ngase kuvote thina namkhakhetha ipanel kodwa sekube nento enye ethi the best jersey ika 2024 2025 ile design yomgwalo marine different form so azange siyenze ibe colorful this time around ngokuthi sifaka ama color senze nje ukuthi ithathe space sale ya black that we had retained. Yabona ke nasikhuluma ngokuthi kukhutshwa inyawo nakwenziwa ijezi TS Galaxy mfana omdala ayilehlisa izinga cala imgwalo eyehle emahlomba yehlela emkhonweni bona yihle kangangani. Team kusitshele ngayo ke le imgwalo esendanyeni le ngiyakhumbula lesizini epheleleko vele belinekumbese cala ke nangabe umuntu ke wafika ngikhaya ngalo ube nechuthi lokuthi abone imize kwaleko ngomnengi lokho kade beyikhona imnengi so abomabe bakhona ukuba creative ngendlela eziningi bafaka imbala ehlukile bagwala emabondweni njalo so ke we wanted that to be represented somehow ngeke wazi mhlambe khona uma obonako amahona sesekhona ekhaya angabona amakhala la begoda wathande awafake nasebondeni you know so this is a proper representation ye original club ukuthi club isuka kwelika Hoboy neLembicane pass i signature ye original club izohlala ikhona somehow ibone maphasi wonke izoba khona ejezini by the way isichema sokuthoma sokuthi siphamise iflaga yakwaNdebele ngalendlela so lokho ibhola yabakhona it has never happened. Sibonile nikhipha amajezi amathathu umbuzo omkhulu bekukuthi atholakala kuphi atholakala njani nje sikwi process yokuthola istore ngeKwaha Plaza now it's called Kwaha Mall yes ngeKwaha Mall and then nakamhlanga emhlanga Mall and thereafter bese kube e-commerce ukuthi umuntu abe ne-option ukuthi nangayitholi ngala ngapha uya ngapha and konje nazikhicizela nithi eSgalaxy sikhicizela mfo we always believed you know senze izinto zethu nge-conviction we always believed in our ability into yokuthi sibe ne-in-house production okuyi-sizzling sport sayithoma nasilala eValbank Stadium elibangeni 2016 you know azange sifuna ukufuda abantu bethu into nje ebekwa phezulu etafula thina safuna ukuthi sibe namajezi akhuluma ngathi and senze noma yini esibonayo esibona ngathi ingayenza abantu bekhethu ukuthi bazikhakhazisa nabayiqalako iba represent no team sithokozile okukhule bekade sifuna ukukubona lijezi lethi eSgalaxy sizokuthulwa bunqopha endlini zomkhatsho ikwekwezi FM abalaleli bazi ngokusemthethweni ukuthi likhona begodi litholakala njani sizakuzwa ngaweke nasele nisivuleko isitolo leso ngeKwaha Mall ukuthi sikuphi begodi sivulwa nini njalo mniningwana leyo kuhle kodwa ngaphakathi kwesizini ka 2025 2026 sithokozile thina.